Reka nongere mbasuhuze bakunzi ba Zifu Media ndetse na Zifu Sport. Rero mbahaye ikaze kuri social media zacu zitandukanye, yaba Instagram, yaba Facebook, yaba WhatsApp, yaba Twitter, yaba TikTok ndetse na YouTube. Zose ni social media dukoresha mu izina rya Zifu Media. Ushaka rero kwamamaza ibikorwa byawe, ushaka kumenyekanisha ibikorwa byawe, uratugana mu by'ukuri tukakugerera aho utabasha kwigerera. Murabibona ko mu by'ukuri rero umwe mu bafatanyabikorwa bacu ukomeye cyane bamwita Shyaka Fashion. Shyaka Fashion murabona ko mu by'ukuri ntako ataba yagize kugira ngo atugire neza cyane. Smartness kabisa ni yiwe, ubu niwe uri kwita kuri Zifu Media, Zifu Sport kugira ngo mu by'ukuri smartness yiwe muri iyi minsi igende neza. Nawe rero ushaka ko Shyaka Fashion agukoraho rikaka, ushaka agashati keza nk'aka ngaka, ushaka ipataro nziza, ushaka ikoti, ushaka imyenda y'ubukwe, yaba imikenyero cyangwa se amakanzu y'abageni, amakote, imikenyero y'abasore, mwese nimuhamagare kuri iyi nimero muri kubona kuri screen. Iyo nimero muri kubona kuri screen, ubundi Shyaka Fashion abambeke neza cyane muberwe. Reka rero bashimire ibiganiro byacu nakagaruka. Ushaka kujya ureba modeli zitandukanye cyangwa se amashono mu rurimi rw'igifaransa, amashono dukora atandukanye, yaba amashono y'abamama, abana, abakobwa, abapapa nkanjye ndetse n'abasore, mwese ingeri zose turabakorera. Muduhamagare kuri iyi nimero muri kubona kuri screen hasi, ubundi tubahe serivisi nziza cyane. Iwacu serivisi yacu ni nta makemwa. Reka rero mbashimire ku bwo mudahema kudutera inkunga mukurikira ibiganiro bitambuka hano kuri Zifu Media TV. Nawe kandi ushaka kwamamaza ibikorwa byawe, duhamagare kuri 0788708263 tukugerere aho utabasha kwigerera. Ciao ciao.